Mabuyani munjani salibonani mule Zimbabwe ngiyalamukela njalo kwenye episode engiliphathele yona elangeni lanamuhla ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kuyasinda. Ngiyalibingelela lonke njalo mule Zimbabwe. I hope you are well lapho elikhona khona. Bengicela malihlezi olilalele labantu abahloniphekayo, bengicela lingaspesa kancane ngoba sifuna ukuthi abantu beyangeke ngoba lokho esizokubala kulokunye okungathi kuyayeyangisa phakathi. So bengicela ma uhlezi lo muntu ohloniphekayo lispese. Sabona macho, bengicela ufihle isithupha sami. Ngingumfazi oleminyaka engu-28. Mina indaba yami ime kanje. Ngaqala ngisenza okuhoda impahla eJoburg, ngithengisa lapha eZimbabwe. Kwakuhamba kodwa nothi ngendlela engangiyifuna. Ngangiphonga uncenyisa ngisithi kwelinye ilanga kuzoyenza. Ngendaba yokuthi ibusiness lalingahambi kahle, ngangihamba eJoburg ka1 ngenyanga. Kunomunye usisi engangihlangana laye isikhathi zonke ebhasini. Yena wayesithi uhamba ka4 ngenyanga. Uyazi usisi lo wayehoda eqede konke esale le mali eningi. Khonapho mina ngangisala ngingela ngitsho senti. Phezu kwakho nokho wayesithi ule mota lemsika eminingi. Ngaqunga izibindi ngambuza ukuthi yena uphephela ngapi ukuthi izinto zakhe zihambe kuhle. Waqalisa esafihla kodwa ngayala ngilokhe ngimgubha waze watsho. Wathi yena kulomunye ugogo owamsizayo ukuthi ibusiness lakhe lihambe kakuhle. Wahle wathi nxa ngifuna engahamba lami kodwa wakufuna umuntu olesibindi. Wangitshela ihistory yakhe yonke, vele uhambo from Joburg to Zimbabwe lwaba lufitshane. Mina vele ingqondo zami ngase ngimcabanga ugogo lo. Safika saphumula ngelanga elilandela sahamba ngogogo. Sifika ngangena la emsameni, watshela ugogo ukuthi sasilandeni. Ugogo wathi uzwile yena ephume thina sobabili siqedise udaba lwethu. Wathi ngigeze ngaphansi kwami ngamanzi, amanzi akhona ngibuye lawo kuye. Wayenza owakuyenzayo, wangipha iluba elihle, wathi lithelelwa ngochago. Wangipha udiyo, wathi kufanele ngithele igazi lenkukhu phakathi. Wathi njalo ngibhale amabizo ezihlobo zami zonke engizaziyo. Iphepha lakhona ngifake kudiyo. Wayenza njengokutsho kwakhe khonapho kogogo. Wangipha umthetho wokuthi akufanelanga ngilale lo muntu oyindoda. Nxa ngifuna icansi kufanele ngilale lo wesifazane. Ngabona kulula kakhulu ngoba ngase ngicabanga ukuthi impilo yami isizotshintsha. Ngaqhubeka ngempilo, izinto zami zaqalisa ukuhamba kuhle. Ngagcina sengithenga indlu lemota. Ngangiphupha inyoka ibuya ilala lami ngivuke ekuseni ngemanzi. Ngangihlangana labanye abafazi kodwa kwakunzima ngoba ayisonto engangiyifuna. Kwelinye ilanga ngathi ithi ngiphume ngiphule umthetho ngibone ukuthi kuyayenzakalani. Kunomunye ubhuti owayengifuna kusukusela kudala. Ngambiza endlini yami. Sajabulisana kamnandi sibili. Ekuseni ngivuka ngisithi ngisavusa umuntu wayeseqanda, wayesefile. Ngabiza amapholisa babuya bamthatha. Postmortem yathi ulama marks ukuthi ulunywe yinyoka. Ngapho ukuthi asasi iluba leliyana lavuka liwomile. Esinye isihlobo sami engangisibhalile kulist safa. Ngabuyela kogogo, wathi yena ngaphambanisa so kufanele sivuselele imithi njalo. This time wathi iluba selithelelwa ngegazi lami le period njalo every year kufa 3 abantu from ilist. Wathi ebusuku iluba liyatshintsha libe yinyoka lilale lami. Kunzima lokho, imali yakhona ayisachaza. Ngaphansi ngigcwele izilonda, ngingaze ngihambe esibhedlela ngithenge muthi bani akupheli awutshintshi. Izihlobo ziyafa, kathesi sokusele 2 abantu kulist. Ngabuza ugogo ukuthi
2 laba bengafa kuyayenzakalani? Wathi kimi, yimi engifayo o inotho yonke iyaphela ngisale ngingela lutho. Noma ihealth yami iyazikhanyela ukuthi ngisebunzimeni. Ubusuku bonke kuze kuse inyoka ilala lami. Abantu nxa bengibona ngidriver imota yami bayahawukelwa kodwa abakwazi ukuthi ngisebunzimeni. Bengicela usizo moli yeZimbabwe. Yiyo ke i-confession esuka kudadewethu. Uthi yena uthwele ngeluba elitshintsha lisiba yinyoka. Hey, akunzima. Uyabusithi wabona konke emhlabeni kodwa mawususizwa izinto ezinje, like izinto lezi asizizwa kuqala sizibala emabhukwini esikolo, sasiphonga ukuthi istory yabona, sasiphonga ukuthi istory esizizwayo. But usubona umuntu ebuya ekhuluma esithi uhlangana lakho, and then uyabona ukuthi izinto lezi ayiso story, ziyayenzakala. Yabo, ziyayenzakala, abantu bathwele phandle lapha. Singahawukeli. Mina ngiyabuya njalo le teaching yami lana, singahawukeli izinto zabantu. Uzabona umuntu edriver, uyabunga kwazi ukuthi imoto enaleyo uyidriver imali yokuthenga imoto enaleyo wayithatha ngapi. Uyabunga kwazi ukuthi umuntu lale ekhangela ubusuku. Omunye umuntu uyabukhala usithi hey mina lezikweredi ukuthi isikweredi sakho ngesemali ethi isikweredi sami ngese 100 rand ngese 10 years. Imali ezingela msebenzi. Mina mbona ngani kungcono ukuthi ube lesikweredi semali nale usebenze usuthise ngakhona okho lakho usebenze uzosibhadala. Like khangela lo sisi kathesi, like impilo yakhe vele under pressure, vele yona impilo yakhe ihlangahlangene. Mina one thing engikhulekelayo ukuthi abantu sisuthiseke ngento esabesilayo, sisuthiseke ngakonke esikutholayo, singahawukeli izinto zabantu, because mawungahawukela la uyagcina usuhamba usiyathwala. Ndiyabona indaba le usisilo wahawukela usisilwane wahlangana la ebhasini ukuthi yena wayithenga isala le mali khona ukuthi usalungela mali. Be satisfied, uNkulunkulu uzokusiza. The next time uzothi uhamba usiyastoka, usiya eJoburg usiyastoka, uzosala layo lokuyichange yana ku100 rand. The next time futhi uzosala le 200 kusiya. uNkulunkulu uyakublessa mbijana kancane. Manje thina sifuna inotho ye1 day. Inotho ye1 day ilama consequences. Andlabona ukuthi sisi uyakhala, and then yikho bona khona omunye umuntu ebuye sithi sisingicela ungiconnecte lo sisi nalo ngifuna ukuthwala lami udubo lungichayile left right and center. Lungazela ukuchaya udubo left right and center, sungaze ufuna ukuthwala yini? Hayi ngiyabonga ngokulalela i-episode engibelayela ngela namuhla. Please comment, like and share, and also tell a friend ukuthi kulo macho ku YouTube obala ama secret awendebele. Ngiyabonga, ndabonga.